Gördünüz mü? Bağlarımızda şıra. Anda qaraysan, bultar narasla xo'jalig'ida bulduk. Anda butun yerda var edi. Mana bu aytilgan instruktor, mexanizatorga aytilganmi? Kvartalga bir taqqa instruktor taqalatir. Hozir putevой лист biratran jurnal. Patxana sökütkani. Bunisi avarot. Mında jetmey. Әлегіден шулық бір сөз. Медиктің журналы. Медикні бұлдырарға керек. Учет ПДД. Журнал, учет ДТП. Ол сіздің кварталға бір тапқыр біздің білән сверка өткәріләді еш, ғайы білән. Ана білән шул 2-3 қақуды ап келе, кварталға бір тапқыр кетіріп бере бізге. Yıl başında, yıl azağında men sıraya başlagaçsan tege jurnal qo'yam ekan ol deb kelib yetadilar. Nega kirtag'iz? Kvartalga bir topqir sol jurnalni gayiga olib kelib, sverka o'tkazadi. Garantiya bo'yicha огнештел. Аварийный знак bizning orbaga aytib o'tirgan qamman o'zimizcha elektrikcha onu da bitirmaymiz. Бассейнде тракторда йөри торганы, һәм инде ни буенча, мигалка буенча тоже ГАИ белән сөйләшкән безнең инде договорыбыз бар. Буның буенча крупногабаритный техника да обязательно булырга тиеш. Крупногабаритный менә безнең 260-тан артыйса, уже внегабаритный техникага керә. Басына инде мәҗбүри куела. Мәҗбүри bütün энергия насыщенный менә бу тракторлар бөтенесендә дә булырга тиеш. 150, 700, hem indi buna bu John Deere'lar, Biller'lar gitti bit, bunlar da bulağa tiyиш. Şu iki palasa jite. Şu an kura spitsovkalarına, buna şu svitatraja işi evirler bilen temin istəgə deyil. Parvızında bağlar var. Mektepten öğretmemiz var mı? Olu kişilerge de barış etsinler. Ночное время суток, темное время суток, светоотражающие элементы на одежде бulağa tiyиш. Списогом тоже эдерләп куйсага deyil. Страхователя, мына бу кагазларны әзерләп биргән. Ответственное лицо беркетү турында безопасный эксплуатация буенча иш өстендә бергә көйләп эшләнгән прибор. Китереп сәп киттеңсә бер нәрсә дә булмай.